Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Hadiin kejing eno kam jong Presiden Berim ba David Michael Maulong. Ka National Hinyotrap People. Hakatayo ba ar mataw benay nailar arjar arpuar. Kala pentamay no ikinongkit kam jong kaseng hakabaya ka kam Presiden lapin shed hau ba lam dempep man kit yagani kelingkor. Hakajing pentamay ikinongkit kam lapin kam ti yakapus Vice President hau ba Charles Bon Nongbri, General Secretary hau ba Demand Star Lingdo Kelang, Assistant Secretary ba Jit Borlang Wanyang bat kuwi de kinongkit kam. Kaseng kala thungru yu ba Thelut Singkli kumu Presiden Garib Hoi District uba Nangkrau Bor Dakhar kumu Presiden jong East Gentia Hills District uba Lambok Marwen kumu Presiden Kamauthat Raishan uba Bahakupar Stembon kumu Presiden Kamaulai Circle bat kuwi de kinongkit kam. Jom kepada konge Iwan Ahmad Jupi ki padba jong kubri Nyutrap ba mata kesni na kalen dosen National Nyutrap People ke bagi latip hakikti ni bonukot kong ke NHP kadau bang Iwan Ahmad Jupi kalau ba hakijia jungi keseng Naruk Senam Rajar Arpo abang sedang ban form yang kena keseng tenrei hagini sini hakajilam jong wei Presiden Berim ba David Maulong wala simno ay moy pat senjam kata kalong ban inona ya kajinglang kumudukot upura keseng pada gujuk kopor ban inona ru ya kakam kum Presiden barang ba tena galim gi keseng ele pdem ngin gisti nado ga strik jauh berai upra hakasnem mentahi arajar apa ban hakajingi syong jungi ya ka General Executive Committee gilerai ban nado menta gesni ban penkit pentenrongno ya ibalam dempet ubalong General Secretary Bro Sekata jong kene keseng ke jungi para keju kopor ni latung ya i ba Makstar Lendo Kelang como General Secretary upura keseng but hagere gesni yuanane ban penbena spi bakum keseng idon ya kajing kitram idon lagi jigit kli na babuta kri kejat penre te kumta na kalian jingi keseng ikirpa rivi ki nongelam shnong ki sordar ki sim ki ep ki hima bagi netrelang berkeseng ke jingi na marane shikman ini ya chiprang ki isu ki uper ke bagi don kam bat bagi pat baru ki angnun te tangkine ki kentin kubleshibon kong siap ingu yuble trakrat numbu nutang ba bla kemudian ini tak nadui segi manis lapte mi as lapte tak adu mentang te ni aku beli di social media begini di parat kot kecini bala warlang dan sendalang mentasni ba menakin dia dan kini sini kecini ia do Presiden baru ba David Maulong kila tawai ngam kumu Presiden bukan bat sudah kan dia ni tu tinggal yang kata jengba kecini ya syonglang baru te kawai itu nga ko ai pandani skmat ke bengi don kini kam i ba kisah ini ni terima suma le kini kam kenang ba nyo kacing siso kini no kam ke bengi trai kumai walapan minta kum Presiden gunungilam barang ba ya ko ai ba kapek ki isu ki bu na yodang sa aju ciaju takawi ngapa kemungkinan ki ILP MOU hibun isu berasa. Jadi sekarang itu ngakar part baru kau jadi kini parasing malam baru itri akam menjadi bilang agak wikas istri kena menginjau ikat cincok demi kecak tujuh. Orang
wana ni daga boy kasur daga jemut bat kumba i presiden rampa ibla ino camdon kano kacing ya tut hangi kaseng ndai dei jemput kam ni ila ino ekam bat ni kaseng ya kumba benar mentan sepang bang ya ujit tumai te kumbat mentan iwan ni daga jengdon dekat bat kalau bensyat dengan aku general secretary dengan benar kindat kini ki kerteng ki ba bagi distrik ki circle ba per yang dekat ni Pemu Presiden Rangba ulang pada tempat Vice President Khalas Banungri General Secretary Dimaksar Ndok Kelang Asisten Secretary Jet Barlang Ndok Jet Barlang Banyak Asisten Finance Secretary Marshal Pertu Nangkrau Borkar Presiden juga East Jantia Hills Wat Bor Manar General Secretary juga East Jantia Hills Nang tahu Tedot Singkli Presiden juga Ribuan District Kershan Stan Finance Secretary Ribuan District Lambok Marwain Kumbu Presiden ka Mauthat Rashan Bahag Parsdambon Kumbu Presiden juga Molai Circle Pressures MD Kumbu General Secretary ka Molai Circle Renal Dindo Kumbu Vice President ka Molai Circle Bat kini ki member juga CEC juga Sentra Budi Bondan kat nane Nang Riskam Karunut Kumbu CEC Sentra Budi Bronsin Karbomor Nata uyo baklang marbanyang Bot instar laurnya Penbutlang Nongklau Kini kilong kiba Gedon bangian ni pamsakan yang minta Bat Idon kibom semua Empoy kene dan kami kibon Tentang kita hi Jempunan Dengan Jenas Keteri